Ekitabo kya Yobu eshura ya 34 bwanyuma Elihu yagaruka yagira ati, imwe banyabwenge mwe nimuhure ebigambo byanje, imwe abino kumanya muntege amatu, ahabwokuba okutukutanisa ebigambo nk'oku orurimi rumanya ebyokurya. Katutora n'ebihikire twehiremu ekirungi, ahakuba Yobu agizire ati ndi ohikiriire, Ruhanga anyihireho ebinshemeriire. N'obu ndabe mpikiriire ninyetwa omunyakishuba, obuhuta bwanje tiburi kutambwa, n'obu ndabe ntiine ekicumuro. Ni muntu ki ori nka Yobu? Ori kugotomera okugaya nk'amaizi, akagenda n'ebigombe by'enkozi z'ebibi, nakwatanisa n'abantu babi. Ahakuba agizire ati okushemererwa omuri Ruhanga tikwine kikuri kugasira omuntu. Nahabwekyo mumpurire imwe bantu abari kwetegereza mwe. Nikikabure Ruhanga okukora ebitahikire, obw'obushoborozi bwona okukora kubi. Ahakuba aryazimurira omuntu nk'oku emirimo yeri, kandi amuretere okuhikwaho ebishemerire emitwarize ye. Buzimazima Ruhanga tarikora kubi, obw'obushoborozi bwona tariita manja. Noha owamukwasize ensi kugitegeka, narishi Noha owamwekoriize ensi yoona. Kuyakwaka abantu omwoyo gwe, yayegarurira omwisyo gwe, abaine omubiri boona bakacwekerera hamwe, omuntu agaruka omu mucuucu. Ku orabe noyetegereza, hurira eki, otege okutu ekindi kukugamba. Nogira ngu orikwanga obwinganisa aryategeka? Okacwera ohikiriire kandi obushoborozi orubanja kumusinga. Kihikire okugira omugabo oti toine mugasho, n'abakungu oti muri babi? Otagwera rubaju rw'abanyiginya, n'obu kwakuba okweta aha batungi okukira booro, haza boona yabahangire n'emikono ye. Bafa omu kanya kakye, n'omwitumbi abantu batetema bagenderayo, ab'amaani biihwaho, batiihirweho mukono gw'omuntu. Manya amiisho ge aturagatiire aha mitwarize y'omuntu, kandi ayetegereze emigendere ye yoona. Tahariho mwirima n'obu kyakuba ekibunda kya rufu, aho enkozi z'ebibi zakubaasa kweshereka. Ahabw'okuba Ruhanga tarikwetenga kugaruka kwetegereza omuntu, izire mu miisho ge kucwerwa orubanja. Ahendagura ab'amaani ataburirize, atabandi omu myanya yaabo. Ahabw'okumanya ati ebi bakora, abajumika nyekiro bacwekyerera, abaterera omu maisho g'abantu n'abatura obubi bwabo, ahabw'okuba bakatiishuka, bareka kumukurata, bayanga kuta omutima aha mihanda ye yoona. Batyo bamwisyaho okutaka kw'abooro, yahurira okutaka kw'abari kubonaabonesibwa. Kuyakuha obusinge noho wakureeta okujagarra. Kuyakushereka aha maisho ge noho wakumureeba yaba ihanga nari omuntu. Ng'omuntu otari kutiina Ruhanga arekye kutegeka, akanaga abantu omu mutego. Mbwenu hariho oragizire Ruhanga ati mpanirwe tindigaruka kucumura. Eki ntari kureeba kinyegyese, kundabe nakozire kubi tindigarukira. Nogira ngu ahabw'okwanga ekifubiro kya Ruhanga aryakuzimurira nk'oku orikwenda. Manya niiwe oshemerire kwihamu eki orikwenda, tinye. Nahabwekyo gamba eki orikumanya. Abantu abari kwetegereza n'omunyabwenge weena ori kumpurira nibiija kugira bati, Yobu nagamba ebyatari kumanya, ebigambo bye tibirimu bwenge. Nkahenwa ki Yobu agezibwa okuhika aha muheru, ahakuba nagarukamu nk'oku ababi bagarukamu.
ahabwokuba nayongyera obugomyi aha kibi kye atuterere engaro natuhena agambe ebigambo byingi ebyokuhakanisa Ruhanga.